Te moana o Rotokākahi, he wai, he wāhi e ngana ana ki te mana kihia. We had that decision as a people to escalate. We needed to push further because the only option for us was either to go to High Court or to act out in a way that would not be helpful to anyone. And so our decision as a people was to come together and go through this process. No te taurua mano e te kaumāwaru te poari o Rotokākahi e whakakahore i te paipa waipara a te kaunihera o Rotorua. Pandeke, pandeke, tūroki, tūroki, pandeke, pandeke. A he mamai kua rangona whanui e ngā uri whaihono ki Rotokākahi. It's a reflection on what te mahi o te kāwana, te kaunihera o ia rohe does, that they have access and the ability to utilise rauemi, resources and pūtea to bully whānau and hapu from the protection of what's sacred to them. Ko te mātaku i o mātou nei o nā paipa, nā ka whawhati ka pakaruhia nā paipa, ka maringihia mai te paru kei runga i a Rotokākahi. Inari, koera te wanga nui a mātou, me ngā ture, me ngā karautaki o te kaunihera, ina ki hai rātou ki te kōrero riro, ki te hāngaitia ki a mātou i nā te mana whenua mātou. Ko hone Tarawhiti hoki tērā o tūhaurangi Ngāti Wāhi au, e whakarite ana o na kōrero mō te kehi nei. Kei roto ai ki konei, he mapi, te mapi i konei, anei te mapi o ngā ingoa wāhi tapu, ne ko pātaratara, ko mai te timatanga nei o te taho te huarahi o Tarawhiti, ko te ahi manawa o Taiapua, heke atu ai ki te pūrere, te tihi o nā wāhi tapu nui. Hei tā hone Tarawhiti, i mua i te kokenga ki te kōti teitei, ka huri haere ia me etahi o te poari o Rotokākahi i te roto nei. Kia hono i ngā pito katoa o te roto me ngā kōrero tuku iho, hei tai tuara mo te whawhai nui ki te kōti. Ko te awangawanga i a mātou nei o te tapu. Ko te Rotokākahi, he roto o te kaumāwhā nā roto i a Te Arawa. Kaumāwhā, inari ko tēnei roto o Rotokākahi, ko te roto wairua, te roto tapu nui. There's no other option for us apart from putting legislation in through the council or putting legislation in through parliament. This is an expected move that we have decided as a whānau, as a hapu, to protect this space, what last bastion of untouched whenua we have down here in Rotorua. E rite ana te tokorua mo te whawhai nui a te tuatahi o Tihema, te kawapaora, Aukaha. Ko te reo, te take.